MLA ka Mahoti constituency uba dasa khet bhalamari ulai ka jingkershan halor ka jingdawan ki kinhun seng bhalang ban nongelam shnong ki baladawan ka sarkar bakade ban wanra no ka sin RD block ha Mahoti constituency habakran sikilat pathai khubor uba dasa khet bhalamari ulong bakate ki jingdawa di seng bhalang bat ki nongelam shnong kalong ko badan nong rem baderu ban menjur ka jingshngau jong ha bade bat ka ni ka jingdawa ka sin RD block kadai ka kam ka bakerpang bat ka di ka kam ro ka badan kam shai te ngasong bala dingila le ban penodlong nomor ba ka kam dei ka besuk mo nomor ba bon ki procedure jong ka department ki bon ki procedure jong ka government ki haban pek haban study haban investigate habide bat ka qualification ka long nam long ne ban bu ka long ka yahap ne kam yahap ba ka kan poi kasena di blok hangte apo time konstruksi mongsi dongi dan rebat ada kataru ngidon ke jingkemen ke skem di nakaliang jongar ngso ban kersan tangai ban kersan jubor hi yakani ke jingdawa be de kasena di blok de ketugus ni apa lek show minister ru banya dawa ke ngaro ngayo hi kelat ni don lang ni kren lang de nakaliang jongi minister don prom jongi ro ila ai ke jingkemen but ila ong hiru ba nakaliang jong iru in persang kat bala but in penkloy kat bala ban pek yaki lenti yaki eligibility jong ka Mahoti constituency ban yo na em ya ka sena di blok namar ba kumbang ilong mentas the hoy katungan ni snong kedad kiba suk ban pe sudo musning lani sudo hormong blok the rei kidang bur pat ro kisnong kum kita dithan siang kita luper sete kinyawan sadu sumsning kam dei ke besuk ke bai kali ke barem kelanti ke becengai de dei na kata katau ngaso panong ba kating don kam ni kisna di blok te kata dei ke wei ke ba hak mat jong ka konstitusi Mahoti yang tei but mde hiro tang ka Mahoti rei katu kan ni kisnong ki ba hab sagawe pat konstitusi ro kidon kiba don kam ya gani kesenal blok bakan don hapok Mahoti constituency ki kamtam katto gani television ki bahap sapon nang po mo ki bahap ne su mling ne kumtar kom te ladang yo ya gani ka blok kesenal blok hapok kathan Mahoti constituency lada gade hang no kusnong ro tekan long ka bayarap ha ikini kusnong ki bahap senong po ro but yakini kusnong jongi kamtam ki badan hapok Mahoti constituency jongi ni te nagaliang jongaro judge bakal don ke proposal ke balik ke government te ngaro kumuwei member jong ke government MDA jongi ngan persangkat bala nginia sekman ngin penkenmau bat ngin don ktilem hi ban le yegi bat nagaliang jong kisnong kiramba snong ro ngin saya kenduk ngin saya song bat ngin discuss ke ke jingdam kam ban ya sekmat nagaliang jong tiro kum kisnong ban yo yagani ke sena di